Srpska stranka Zavetnici je podržala predsjednika Republike Bolivije Eva Moralesa u nastojanjima da sačuva nezavisnost zemlje i jedinstvo nacije. Međutim, kao što se zna, Morales se povukao sa položaja predsjednika i azil je našao u Meksiku. Da li je vojska u odlasku Moralesa odigrala odlučujuću ulogu i da li se na političku scenu u Južnoj Americi vraća vojska koja je ranijih decenija, kao što je poznato, određivala političku sudbinu mnogih zemalja, glasilo je pitanje koje smo uputili nekadašnjem operativcu državne bezbednosti Dragiši Ivelji. Da li se vraća vojska? Ne znam. Da vam kažem, ako se projektuju neki nemiri u nekoj državi zbog nekih interesa, sigurno da može da dođe do vojske. Zavisi koliko je jak i koliko uticajan, koliko može to da uradi onaj koji je projektovao takve nemire zbog svojih interesa da bi ostvario što veće interese u toj zemlji. Prema analizama političkih eksperata, sada kada je Evo Morales otišao, u bolivijskoj vlasti je nastao vakum. Prema navodima u toj zemlji, sve veći broj članova njegove stranke se povlači sa političke scene. Moralesove pristalice nazvale su događaj državnim udarom, a protivnici krajem tiranije. Sada je prema mišljenjima komentatora prioritet da se izabere privremeni vođa, raspišu novi izbori i spoji polarizovana Bolivija, ili će se država suočiti sa još većim nemirima i nasiljem u nedeljama koje dolaze.